Hoki mai ki te wā kāinga nei, kei harataunga te manatu ika e rangahau ana i ngā take, i mate ai ngā tini tāmure ki o rātau takutai moana. I kitea ngā ika nei i tātahi i te whanga o Waikawau, kei te tauraki o te rohe. E ai ki te manatu ika he moata rawa ki te ki, nā te aha i mate ai e nei ika. Engari e rere ana ngā matapai i roto i te hapori. I kōrero mātou i kō tata ake nei ki tētahi tangata e hararai ana ki Waikawau. We've been talking around the camp 3rd of January, where the beach at about 11 o'clock p.m. and we saw 2 big boats fully lit up with lights, quite a few kilometres offshore, which is a sign of commercial fishermen. So we're talking about it being a commercial fishermen dumping what they've caught on top of their quota, maybe an excess of fish that they've netted and not had a big enough quota to bring it all back to shore. Kei te kimi āwhina te manatu ika i te hapori, no reira mehemea he kōrero wā koutou e pāna ki tēnei take, me whakapā atu ki te nama waia kore utu nei, kore warurau whā paucha.